Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngirish Godin namuntlha mfike kona xigodini xa Marimba. Geb wa Marimba loko a xenga xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu. Kahle timhaka ti sukele ka ku va Geb wa Marimba a vonakile eka nkandziyiso a ri na xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu. Va karhi va cina rin'wana ra tinsimu leri nga ta va ri kona eka album leyi nga ta huma hi N'wendzamhala. Hi mhaka Geb wa Marimba u tshame a vonaka eka un'wana nkandziyiso a ri na xiyimbeleri Benny Mayengani the President a karhi a ndhundhuzela kumbexani ku themendela xiyimbeleri Benny Mayengani the President. A vula leswaku ri Benny Mayengani the President hi vona number 1 laha Afrika-Dzonga. Ku hava na nqambi na yin'we leyi nga phikizanaka na xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Hi siku leri a ku ri na gig leyi a Ubuntu Kral laha a ku ri gig leyi a yi thule leswaku ri Gaza shutdown naswona xiyimbeleri Benny Mayengani the President a va rhambiwile eka gig leyiwani leswaku ri va ta nyanyula ntshungu. Geb wa Marimba eka nkandziyiso lowu u vule leswi landzelaka. Mi ta va mi swi twini Geb wa Marimba u swi vula kahle leswaku ri Benny Mayengani the President i number 1 South Africa hinkwayo a va tluriwi. Se timhaka letiwani ti fiki ti onheka loko se Geb wa Marimba a vonaka eka nkandziyiso lowuwani a karhi a cina a ri na xiyimbeleri Mr Post, laha vanhu vo tala se va kombisaka leswaku Geb wa Marimba kahle i muxengi, u xenga xiyimbeleri Mr Post. Kahle a hi vulavuleni ntiyiso, Geb wa Marimba i hungumuni leri a ri bulaka na xiyimbeleri Mr Post loko a ri estudio. Swa boha leswaku Geb wa Marimba u le ku ndhundhuzeleni kumbexani ku themendela xiyimbeleri Mr Post. Ku ri ku a hi khale ku vi na nkandziyiso laha karhi a ndhundhuzela kumbexani ku themendela xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Se kahle Geb wa Marimba swi tikomba nga ku u luma hala a pfurheta hala. Ku ri ku hala tlhelo na Mpanyas na yena u vuliwa mixengi hi mhaka ya ku va a vonaka eka nkandziyiso wo karhi na yena karhi a ndhundhuzela xiyimbeleri Benny Mayengani the President a vula leswaku ri bya dlaya. Endzhaku ka loko Benny Mayengani the President va ta va humesa album ya vona ya Mahlasela, ku vi na nkandziyiso wo karhi laha Mpanyas the producer a karhi a themendela xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Se van'wanyani va kombisa leswaku ri na yena Mpanyas i muxengi eka xiyimbeleri Mr Post. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngirish Godin namuntlha mfike kona xigodini xa Marimba.